a na početku tema nam je planinarenje. S nama je Tomislav Majnarić. Dobro večer. Dobro večer. Evo, planinar godine, ali ono što je zanimljivo, planinar godine u Sloveniji. U Sloveniji i u ovom dijelu Europe. Dakle, to je bilo otvoreno natjecanje slovensko, ali za neslovence. Za sve, znači za planinare iz regije, tako da je svatko dobro došao, kogod želi, dobije znači jednu knjižicu. Sad ja konkretno, jedna mi nije dosta, pa imam 5. I u tu knjižicu skupljate žigove od svih planinarskih lokaliteta, znači koje se obiđe u godini dana, čim više vrhova, čim više domova i na kraju se to sve skupa boduje, ko sakupi najviše bodova, taj pobjednik. Znači, takmičenje je slovensko, ali može sudjelovati ko god želi. Tko god želi. Dakle, vam imamo 3. godina za redom da ste pobjedili. Tako je, 3. već i interesantno je, 19 godina traje takmičenje i prije nisam znao za njega i onda kad sam saznao, od onda sam Od onda pobjeđujete. Kako onda Slovenci, slovenske kolege reagiraju sad već na vas? Pa ovako, sad već se jako dobro zna za mene. Moram i priznat da su stvarno pošteni i fair, da iskreno čestitaju i to. Mada sad zadnji puta u šali su već rekli, kažu, više ti to nećemo dozvoliti, naći ćemo nekoga ko će biti bolji od tebe, tako da sljedeće godine je najavljena malo žešća konkurencija, tako da ok, bilo je to u šali, ali kažu ljudi u šali svako ima malo i istine, ne? Evo, niste vi jedini hrvatski planinar, bilo ih je još? Tako je. Otprilike iz Hrvatske 10-ak je bilo prisutnih, koji su došli znači, na dodjelu priznanja, još možda 10-ak koji nisu bili tamo, tako da pa sve skupa 20-ak otprilike. Evo, jedan je osvojio 3. mjesto, naš hrvatski planinar. Tako je, to je inače moj dragi prijatelj, Davy Molek, tu sa Mavrinci, skupa hodamo, planinarimo. Sad on ima mali problem, a to je što mora raditi svaki dan, mora ići na posao, a ja ne moram, pa onda ode mi preko tjedna pa sam ja evo ga uspio pobijediti. Znači to je ta tajna uspjeha, odnosno s čime se vi bavite, otkud vam vrijeme za obilaziti ovoliko vrhova? Dobro je to što nemam radno mjesto, znači ne moram ići negdje na posao, ne radim za plaću, imam svoju firmu, prodaja preko interneta i ajmo reći da sam slobodan čovjek. Znači možete se organizirati. Planiram si vrijeme. Ako je sutra lijepi dan, sutra idem planinariti. Ako je kiša, budem radio. Tako da je to, mislim, jedna od prednosti koje šteta ne iskoristi. Evo da našim gledateljima bude jasnije, evo u knjižici tu su ti pečati, dakle vi ste se morali zapravo popeti na jako puno vrhova, obići jako puno planina i ne samo to. Tako je, znači prošle godine sam sam sebe pobjedio ili napravio jedan novi nivo, dignuo sve skupa, a to je da sam napravio 486 vrhova, što je jako puno. Ok, od tih vrhova ima i ponavljanja, na primjer ovi naši delnički vrhovi, Mali Petehovac, Čermaže, Vrh, Drgomalj, na njih sam bio po 23-40 puta na jedan. Ali sve skupa različitih oko 230 ili sve zajedno 486. Možda što se tiče nekih evropskih vrhova bi nešto izdvojili? Volim jako ići u Sloveniju, u Austriju, u Italiju, samo to je opet financijski malo teže, sve sam financiram. Bio sam prošle godini 2 vrha koje su tako malo jača. To je Gross Venediger, Austrija, 3666, negdje 3. ili 4. po visini. I Tofana di Mezzo, Italija, Dolomiti, 3244, tako nekako. Evo, donijeli ste nam tu i pehar, dakle, di držite te pehare, znači već vam je 3. Za sad su doma na stolu u kuhinji, baš im nije neko mjesto, razmišljam di ću s njima, za sad sve na stolu stoji tako da se gomilaju te nagrade, ali evo, moram naći neku ventrinu tako da se to spremi. Evo, rekli smo taj susret, finale tog natjecanja, dakle, bilo u petak, gdje? Znači, to je u Sloveniji malo mjesto, Šenčur, kod Kranja. Kranj, vjerujem da svi znaju gdje je, pa od Kranja nekih možda 5 km ispod Krvavca otprilike, ovako ko pozna zemljopis da lakše zna gdje je. Evo, koliko ste vi imali vrhova, odnosno bodova više od drugoplasiranog? Evo ga, znači, ove godine sam i tu napravio rekord, osobni opet, to je bilo 3186 bodova, druga je Slovenka Martina Učakar, 2600-2700 i 3. Davy Molek sa 1700. Znači, od drugoplasirane sam negdje 400-500 bodova jači, što mislim da je dosta velika razlika, ne? Evo, vi ste po uzoru na to natjecanje u Sloveniji pokušali napraviti nešto slično u Hrvatskoj, odnosno napravili ste?
Tako je, znači zanimljivo je da u Hrvatskoj svo vrijeme do sada nismo nikad imali tako jedno takmičenje, tako da sam napravio da imamo i mi znači našu verziju. Naša isto nije toliko komplicirana, skupljaju se vrhovi i domovi samo, ništa drugo. Isto je godinu dana vremena da se sakupi i da se dobi medalja za trud koji je ko zaslužio, ne? Evo ja samo molim našu režiju, imamo i fotografije da vidimo neke vrhove gdje je Tomislav bio ili evo, ovo je sa dodjele. Tako je, znači ovo je stol na kojem se vidi sve što će se podijeliti. Ljudi koji su evo došli, koji su tu, znači puna dvorana, barem 200 ljudi je unutra, od toga 192 takmičara, tako da možda i 300 ljudi. Evo ga, znači ovo je Martina Učakar, prva na lijevo, do nje je Aleš Kalan, predsjednik društva, ja sa dugom kosom i načelnik, to je župan koji nam je uručio nagrade. Sad ovo su znači i dijamanti, odmah iza prvog i drugog mjesta su dijamantni. Prvi dolje koji čuči na lijevo je Davey Molek o kojem sam pričao, ovi ostali su dijamanti i neki članovi društva koji su se slikali, ovi što imaju iste majice na bambi, to su ti koji su pomagali oko dodjele. Evo znači još jednom ta dvorana, evo jedan Zagrebčan je dobio čak bicikl kao nagradu, tako da ima tu i vrednih nagrada koje se dobe, koje nije za izostaviti, tako da jedino ne znam da li išao s biciklom doma onda Zagreb ili kako je s bicikl, toga nisam stigao pitati. Evo to je baš trenutak kada doprimam znači pehar. Najgore što ne znaš do samoga kraja, hoćeš uspjet, nećeš uspjet i onda kad dobiješ Dakle, teško je neizvjesno osjećaj. je do samog kraja. Je, tako je. Teško je osjećaj zadržati, ali evo baš mi je drago. Evo ga, Davey, evo namjerno sam ovu sliku stavio, znači 3. mjesto, tako da je on, znači Pere Tuhobić, inače jako drag prijatelj i da nema njega možda toliko ne bi ni napravio jer nekad ti se jednostavno ne da. Ali on je uvijek od volje, ajmo i ajmo. Evo, ovo su neki vrhovi. Tako je, ovo je Gross Venediger, znači taj iz Austrije 3666. Uvijek na nekom vrhu volim se slikati s našom zastavom. Ponosan sam na to i lijepo je da drugi vide planinari od kuda su ti ljudi koji su došli sad na vrh. Pa je onda simpatično uvijek neko novo poznanstvo, srekneš i tako. Bodovi se dobivaju i za obilazak planinarskih domova. Tako je, tako je. Znači, vrhovi, domovi i sve ostale planinske postojanke, kako bi rekli Slovenci. Znači, vodopadi, ne znam, špilje, bilo što je uređeno znači, za planinare, za posjetitelje, što ima neki svoj pečat. Tako da ti pečati se u biti skupljaju. Evo, mogu čisto pokazati kako to izgleda znači, u jednoj knjižici. Evo ga recimo ovako. S time da je meni jako tjesno sve skupa, pa onda je to sve puno pečata. Sve krcato, jel ne stane. Nekome je ta knjižica možda za cijeli planinarski život. Pa u principu svaki ko pobjedi ima znači samo jednu knjižicu, ja ih imam 5. I onda vidite koliko je tu gužva sa žigovima, znači da se čim više toga natisne. Znači dokaz da si negdje bio je taj otisak žiga. Tako da po tome se onda vidi koliko si bio. I onda se zbrajaju bodovi, napišeš datum i bodovi koliko si napravio i skupljaš. Ali u biti ne znate do kraja koliko ima onaj drugi. Pa to vam je ono što je jako nezgodno. Recimo ako se spremate za neku trku ili maraton, ideš, trčiš i otprilike vidiš gdje si. Ko je ispred tebe, ko je iza tebe, pa je to nekako. A ovdje ne znate do zadnjeg trena. Konkretno u ovoj godini s bodovima sam već oko 1.10. sad vidim da sam bio gotov. Ali ne znaš. Do 31.12. do ponoći ja nemam pojma jesam, nisam i u biti evo sad tek u Šenčuru sam saznao da mi je opet uspjelo. Evo koliko je uopće bilo dana u prošloj godini da vi niste bili na planini? Da niste sakupljali bodove? I ovo jednu stvar sam htio napraviti, ali nisam na početku krenuo, pa onda nisam siguran. Nisam nabavio one mali džepni kalendarić neki, pa sam htio na početku odmah križati po danima, onda bi imao pregled. Ovako sam se malo pogubio, ali u principu 3 dana u tjednu je minimum, nekad i 4. Sad, kako je Delnice imaju te naše planine, radim recimo do 3-4, kad je duži dan, završim s poslom, pa odem pa napravim 2-3 vrha, pa je to, ne znam, 10 bodova. 10 po 10 pa se nabere. Tako je, dobro. Evo, član ste kojeg planinarskog društva, da možda koliko ste s njima aktivni? Može, znači inače moje društvo u Delnicama je HPD Petehovac, u njemu sam tajnik, tako da i društvo vodimo, prijatelja Marino Kezele, predsjednik. A imam i isto društvo koje jako volim tu u Rijeci, to je PD Pljusak. Njihov sam član počasni, jako me vole, ja njih jako isto volim. Idete s njima na neke... Idem, družimo se, kod njih sam bio u planinarskoj školi, tamo negdje 2013. Pa je onda ta ljubav tati krenula, tako da evo jako dragi ljudi,
Pa evo, ko želi, ili može k nama u Delnici, ili može ovdje u Rijeku se učlani. Evo još ćemo malo prokomentirati fotografije. Gdje ste to? Ovo je Begunjščica 2062, jedan od poznatih slovenskih vrhova. Evo, baš smo pogodili dan da smo ipak uspjeli doći do vrha, da nas nije nevrijeme uhvatilo. Taman je ono bilo hoće, neće, kako bude, prijatelj ja, ali eto, uspio sam. I tom prilikom kad sam bio gore sam osvojio jednu posebnu transverzalu, slovensku novu, koju je izdala Planinska zveza Slovenije. Zove se Nevrijetne gore, prvi Hrvat sam koji je to napravio. Trebalo je proći cijelu Štajersku, Gorenjsku, od početka do kraja 30 i nešto vrhova. A ovo je doček nove godine, 1.1.2020. na Birolasici. Na Birolasici. Je, evo ga, zašto samo jest, pit, jest, kad se može i u prirodi biti i opet nešto pojesti i popiti, ali da bude malo drugčije. Imali smo krasne vatromete, kamo god pogledaš, vidiš svaki vatromet, da. Nekoliko različitih. Gdje je ovo? Ovo je baš jedna lijepa fotografija. Ovo je gore kod Grintovca, Grintovac 2552 ili 5, na potezu prema Dolgi Hrbat. Tako da isto je zanimljiva slika. Hrbat je, pa morate paziti kako hodate da ne padnete, jer su provalije s lijeve i desne strane. To je isto tamo negdje gore, taj kvart. Zanimljivo ovako, nekad dođete, imate trenutak za slikat sliku koja je samo tad, u toj sekundi. Već nakon par minuta nema oblaka, nema magle i sve skupa više nije onako kako je bilo tad kad se vi došli, pa je to zanimljivo. Ovo je Dovška baba, moj strana, Slovenija, znači tamo gdje je poznati dom planinarstva u mojoj strani. Pogled prema Triglavu, ako ga vidite od traga, i jako je baš lijepo se otvorilo sve oblaci, a iza Triglav, tako da je zato sam namjerno stavio tu sliku, baš je fora. Ovo je Grintovec, taj od 2550 i 255. Pogledajte kako je fora, kako je magla skroz dole okolo. Samo on je van sve te magle. Mislim, prekrasno nešto, evo, baš lijepo. Opet Grintovec, ali na drugu stranu. Zanimljivo je kako je bilo okolo, pa sam stavio 2 slike, baš jedinstveno. I naravno uvijek ima ljudi, to ne moram ni spominjati. U Sloveniji ta jedna kultura vrlo jaka, gdje stalno ljudi idu negdje i meni se to jako sviđa. Ovo je Storžič, mali Grintovec i pogled prema Storžiču 2150-80, tako nekako visina. Isto jedan lijepi vrh. Ove godine smo skoro poginuli Devi, ja na njemu, uhvatila nam se nevrijeme, tako da se nismo imali kud skloniti. Kad si na takvoj visini gledaš ti prognozu i sve ok, ali uvijek može ta neko nevrijeme lokalno doći, lokalna ploha. Kad se ti nemaš gdje sakriti na 2000, nemaš kud. Ne moraš ti pobjeći dole, kaže neko pa odi dole, a dok dođem dole 2 sata, a već ode nevrijeme. Tako da smo uspjeli živu glavu prošlo u redu. Izvući, jesmo, da. Ovo je velika planina, recimo oko Kranja, najgrublje rečeno. Kranja, okolica, Krvavca i taj dio isto, krasni pejzaži. Di god jeste, uvijek imate nešto lijepo za vidjeti. Ovo je Vogel, išli smo sa ove okolne strane preko planine Razor, tako da isto je negdje oko 2000 metara visine. Evo, početak je veljače, neću vas pitati koliko imate bodova, da ne gleda možda konkurencija, ali koliko već dana imate. Pa evo ga do sada, ove godine sam nabavio taj mali kalendarčić pa si križate. Tako da sam u prvom mjesecu, 12 dana bio u planinama, imam za sad 45 vrhova. A sa ovime sam opet krenuo sa 31.12. Tako da tek je krenulo pa sad. Vidjet ćemo da li ću opet ići na pobjedu ili ne. Puno vremena i puno novaca treba za to. Jako volim, nije da ne. Ali nekad, znate, bi rado otišao na neki koncert, pa na neku feštu, pa na neko kupanje. Ovako svaka subota, stalno, samo planjenje. za bodovima. Nekad kad se budim ujutro, ne znam u kojoj sam zemlji. Znate, kad si ujutro se probudiš, pa čekaj, di sam? Sam u Sloveniji, u Austriji, u Italiji. Znači, nisu vam dosta 3. Dolazi u obzir sad i 4. pohod. Pa budemo vidjeli, još se premišljam. Budem radio onako bez opterećenja, pa sad ako uspijem, ako ne, ne. Evo, možda što se tiče, vidjeli smo ove fotografije, ima stvarno posvuda, je vam ostalo nešto što negdje gdje niste bili, a htjeli bi ići? Ima dosta toga, sad takve stvari se uglavnom vežu za financije i to je najveći problem. Recimo, prošle godine sam imao priliku sa slovenskom ekspedicijom ići na Elbrus. To je najviši vrh Europe, ali je u Rusiji. Sad kako su ga stavili za najviši vrh nisam siguran. I čujte, on je 5700, 10 dana, 2000 eura. Sad 2000 eura je jako puno. Za 2000 eura ja planinarim cijelo ljeto po Sloveniji.
I onda uvijek, znate, kalkulirate. Tako da ima tih želja, a sad financije odlučuju šta i kako će biti. Ne? Evo, neka vam se ispuni barem jedna ta želja, neka malo dalja. Čestitke još jedanput na peharu. Evo, onda se vidimo za godinu dana, vjerujem kad... Ja se nadam. A možemo i prije. Evo, hvala vam na dolasku. Još evo jedna stvar da spomenem, stvarno nekad ti se čovjeku ne da. Vani pljušti, pada kiša, smak svijeta, a ti moraš ići. Mislim, moraš, ne moraš, ali tjerate to da bi bio prvi. Onda nekad stvarno bi, ne bi, ali bitna je jako potpora. A potpora koju imam veliku je iz HSP-a Delnice, dečki i cure koji mi uvijek ajde još malo, ajde, odi, pusti sve, daj još malo, još ti je kraj godine, samo tu odi, pa ti se to čovjeku jako lijepo vidi, tako da evo stvarno nekad, kako mi bodrimo naše nogometaše, ajde, tako evo i meni to puno znači. Tako je, da. Evo, svaka čast. Hvala još jedanput. Hvala vama na pozivu.